نوزده و ماه ایرو 22 چکدارن گروپا بناوه جبهة النصرة كو هيئة تحرير الشام انها ناوي جه نافچين باكور ادلبه بر باشور عفرینه و چوبونو نافچين غزاوية جندريسه شيراوا باسوت كرزيله حتى درجه عفرینه لگند تاخا ترنده كو دي بويا تاخا كجه باجار عفرینه ایرشی و داره کربون يعني چوبون او در خسته بنا بندستی خواه کنترل کربون زانیارین کجه آلی گروپین چکدار بخواه و هاتنه راگهاندن دیار دکن گلگوری رکفتنا آگر بسته روژا سه شمه 22 يعني 22 ماه ششان ده نوبرا گروپا جبهة النصرة و گروپا الجبهة الشامية ده هر دو آلیجی و دیلین لجم هف و هف بگوهرن يعني دیلین خواه بردن و هر آلیک جیوه وگر جه خواه كبري جي هاتبو مثلا جبهة النصرة وبتشا آلية لكبري تيدابو يعني قندواري ادلبي لغوري خالين وين ركفتني جبهة النصرة ويجا حمو قندين كو في داوية كنترول كرنا خسنا بندستي خوا دركفا وبرب ادلبي بتشا او جي قندين باسوتي هندبينن لسر في نخشي جي ديارة فافرتينه كباشينه برج حيدره بعينه لناحيه شيروانه كو بشكنج هريما شهب لشونا ويجي تشكدارن فيلق الشام بجهبه بند لشوناوان تشكدارن جبهة النصرة وتشكدارن احرار الشام جخالن الجبهة الشامية لباجار جندريسي وي دركفن لقال كنترول كرنا وان لجندي كرزيله فانا حمود دفرين هريما عفرینه ند بن دستی وان چکداران دنه از پیشتر جواره بحثا او چند گروپین چکدار کل حریم عفرینه دمینین خسنا بن کنترول خواه جواره بحثا وان بکن کولونل احمد رحال جمدیا یا سر به هزا بناوی ارتشان اجتماعی سوریه و گود کو هزا که اپوزیسیون سوریه دبیجه آرمانجا جبهة النصرة او که روبره کی برفره کنترول بکه دناف دجی جحمو حریم عفرینه ایرو آرمانجا که ویا گرینگتر هیا دبیجه او جی چیکرنا خطکیه لگل هزین سوریا دموکراتیک و کنترول کرنا خال و درین قاچاق جدینا که دست فیلق الشام و جبهه الشامیه دانه یعنی یک جی آرمانجی وی شر دنابرا وان هر دو گروپان دا اورویه لگوری همان زانیاریان ته دیار کرن که آرمانج و لفو تفگر داویه یا جبهة النصرة او که خالک روبونه به آوا کرن كل همبري هزن هسدبه وهزن حكومتها السورية بالطيبة الكدري لتلرفعت وجندواري ودري بالطيبة تجي هردو باجاروكن نبل وزهراء كدو باجاروكن شيعة نشينن هزن حكومتها السورية الودري هنا كهزن إيراني الور هنا وأف تلرفعت ما جوار بحث قالكي بحث كر حردو باجاروكن بتشوف نبل وزهراء لهريمة تلرفعتن وهريمة قال لك استراتيجية تركي جي هر دمي فان روجانا زيادة تهديد ناكي اللي حتى حفتا ضربة سبيجي تهديد ذكر قلت ازي ايرشي ترفعت بكمون دبين اف دفرا البيشيا ويل سرنخشي ديارة خالين كدبن كنترولا هزين سوريا ديمقراطيك هسا ديدانا من لوغو يوي جوار دانية اف منطقة هريمة شهباء يعني ترفعت باجارك السركي هريما شهباء اف دفرين ديجي غزاوية باسوتي كرزيلي ترندي افانا حمو هريما عفرين انا السرسينوري جبهة النصرة يعني السرسينوري هريما ادلبين بردوام دكم هما الروجانات هما شفانين هجام جوارا بحثا چكدارين كو عفرين داگير کرنا دكن دباكو بسري ودا پرسك چي چند گروپین چکدار لعفرین هنه پرسکدن ناویوان گروپان چنه یادن کینه چکدارین کد ناویوان گروپان دا جهد گرن دوی ویدیوله ده هونه ببینن بلیرن 15 گروپین چکدارین جدا لعفرین هنه هموجی سر به ترکیه ونه هموجی گروپین اسلامی نه هموجی تندروان هنک جوان اخوان مسلمین آلی کاری وان دکه بیرو باورین تندروان هنک جوان پاشماین جبهة النصرة هناك جوان باشماين القاعدة هناك تركمان هناك عرب
كل وی داره در دورا هریما عفرینه بجیبونه مانا همو جو کردان حز ناکن یعنی بیک گوتنی گرافیک بینن زحمت نبه ایلی دیه باشه لهریما عفرینه من گوت هریما عفرینه جوار بیجم جه هفت ناحیان پیکته چه نوع ناحیه سر نقشه دیاره مابتايا راجويا بلبليا شرايا شيا وهريما جندريسي هند نقشه ده دبينن لهريما عفرينه بحمونا فچه باجاروك و گندواره و بهتری 15 گروپین چکدار این سرکه و مزن و سر به ترکیه وانا لوی هریمه دبینن او گروپ جی دبن سیوانا هزا بناوی ارتشان اجتماعی سوریه دا کار دکن او جی هزا که اپوزیسیون سوریه لگوری زانیاریان هجمارا چکدارن که دناوا اپراسیون شاخ زیتونه ده جه گرته بون لدجی هریم عفرینه در دور 25,000 چکدار بون او گروپ لحمو دورین عفرینه نها بجیبونه لگوری زانیاریان ناوندا جنیف و سیاست امنی و سازی سیتا لانقره مزنترین گروپین کل عفرینه دمینن اف گروپن یک گروپ احرار الشام قالكي مزنه احرار الشرقيه فيلق الشام فرقيه حمزه يعني جيب حمزات تي ناس كرن فرقيه سلطان مراد حموسر بتركيا فانا الجبهه الشاميه جيش الاسلام جيش النخبه فيلق الرحمن افهموا جروبين كل ورد منن هروها فرقيه سلطان محمد الفاتح فرقيه سيزدان لواء سليمان شاه صقور الشام فيلق المجد يعني زنكي تي ناس كرن و في دويجي جبهة النصرة اف جروبين كم بناف كرن حمو عفرين كنترول كرنا عفرين دبن دستيوان دايا ملكو مالي خلقي عفرين جي طالع